twitwa Era TV show. Ni byiza kuri hano. Reka ariko ntangire nkwibariza, ese ninde wungukira muri izi ntambara ziri mu isi? Gukomeza kwazo kandi zikaba henshi mu isi, ninde ubyihishe inyuma? Zirangiyeho hahomba nde, yahomba iki? Unsubize. Impamvu y'ibyo byose ni raporo yasohorewe Isoko muri Sweden ku itariki ya mbere ukwezi k'Ukuboza 2025 ubwo ari ku munsi wo kuwa mbere. Yagaragaje ko rero intambara ya Ukraine n'iya Gaza zabaye amahirwe ku nganda zikora intwaro, kuko ngo zungutse 5.9% guhera mu mwaka wa 2022 ubwo ya Ukraine yatangiraga muri Gashyantare. Abantu bibuke ko iya Gaza yo yatangiye hafi mu mpera z'umwaka wa 2023, icyo gihe hari tariki ya 7 ukwezi k'Ukwakira mu mpera z'icyumweru. Ibihugu biri mu ntambara ndetse we n'imitwe ihanganye nabyo, aha turavuga cyane Hamas na Hezbollah, izo mpande zose zabaye icyashara ku nganda zikora intwaro zo kwivuna umwanzi, ari nako kandi zihitana abasivili kuruta abasirikare. Reka noneho nkwinjize muri iyi raporo nyirizina wiyumvire imibare yose uko ihagaze, soza ndaza no kukubwira ibikomeye bivugwa mu karere, harimo n'ibyatangajwe na Colonel Nangaa wa AFC M23 na Geneva w'u Burundi kubigiye kuba mu buryo bukomeye. Wibuke gukanda handitse subscribe kugira ngo ubumwe mubabona mbere ibiganiro bya Era TV show. Ikigo cyo muri Sweden cyitwa The Stockholm International Peace Research Institute kivuga ko muri iyi myaka ibigo 100 bikora intwaro ku isi byose hamwe byungutse miliyari 679 z'amadolari y'Amerika. Ikaba imibare yabazwe kugeza mu mwaka wa 2024, kandi ngo nirwo rwunguko runini ibyo bigo byabonye kuva byitwa byo. Ibigo byungutse kurusha ibindi byose muri rusange nibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bigira kuri 39. Icyambere kikaba icyitwa Lockheed Martin, cyakurikiwe n'ikigo cyitwa Northrop Grumman n'ikindi cyitwa General Dynamics. Amafaranga byose byungutse akaba ari miliyari 334 z'amadolari y'Amerika, angana na 3.8%. Gusa ngo yari bwiyongere iyo za leta ziza kwishyura ibirarane zifitiye ibihugu birebana ahanini no kugura indege z'intambara zihenze cyane bita F-35 zikorwa n'Abanyamerika. Ibigo 23 muri 26 byo mu Burayi ukuyemo ibyo mu Burusiya nabyo byungutse nk'uko politiko ibyemeza, akayabo ikemeza ko byose hamwe byungutse miliyari 151 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga izamuka riri kwijanisha rya 13%. Ibi rero bikaba byaratewe nuko Ukraine yabiguriye intwaro nyinshi cyane ngo ikomeze guhangana n'igihangaje cyitwa Uburusiya bwa Vladimir Putin. Mu Burayi ho rero ibihugu byungutse cyane kurusha ibindi byose ni Repubulika ya Czech, binyuze mu ntwaro zakozwe n'ikigo cyabo cyitwa Czechoslovak Group, cyagurishije ibifaru byinshi cyane muri Ukraine, bituma kinjiza afite ijanisha ry'193%. ubaze uhereye igihe intambara ya Ukraine yatangiriye nk'uko twabigarutseho. Agataho rero Uburayi bufite umugambi ukongera intwaro bukora, gusa umuhanga witwa Jed Gilberto Ricard akavuga ko ibyo bifite imbogamizi zo kutabona ibikoresho by'ibanze mu gukora intwaro, kuko Ubushinwa hari ibihano nabwo bwafatiye Uburayi, kandi rero nibwo bwa mbere ku isi ngo bufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro izi ntwaro zikorwamo. Ikindi nuko rero hari n'ibigo bibiri by'Uburusiya bikora intwaro byungutse, birimo icyitwa Rostek ndetse n'icyitwa United Shipbuilding Corporation, byagize urwunguko rwazamutse kuri 23%, bingana na miliyari 31 z'amadolari y'Amerika. Mu burasirazuba bwo hagati rero naho intwaro zaraguzwe karahava, kuko nk'ibigo bya Israeli bikora intwaro byaje kunguka ku kigero cya 16%, no kuvuga angana na miliyari 16 z'amadolari y'Amerika. Rero hari impungenge zikomeye cyane z'uko izi ntambara ziri kuvugwa mu isi zishobora kurangira, ariko kandi abafite izo mpungenge ni ibihugu cyangwa se n'inganda zikora intwaro bagurisha kuri bihugu biri mu mirwano. Ibyiringiro by'uko hashobora kuboneka rero amahoro muri Ukraine, ibyo byateye impungenge zikomeye abashoramari mu nganda zikora intwaro zo mu Budage, by'umwihariko abitwa Ry'Intwaro basanzwe n'ubundi bohereza iki gihugu basanzwe n'ubundi bohereza muri Ukraine intwaro nyinshi cyane zirimo ibifaru. Babona ko rero baba batakaje rimwe mu masoko manini cyane bari bafite intambara y'Uburusiya na Ukraine irangiye.
amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga raporo ikomeye cyane, mbese ikubiyemo ibyifuzo bifite ingingo zigera kuri 28 byose bigize umushinga w'amahoro Ukraine igomba kugira ikivugaho birumvikana. Ibi rero byasuzumiwe i Geneve ku munsi wo ku cyumweru gishize, maze Perezida Donald Trump nyuma y'ibiganiro avuga ko hari ikintu cyiza gishobora kuvamo, mbese intambara ikaba yahagarara. Iki cyizere cy'amahoro cyahise gitera ubwoba bukomeye cyane abashoramari, bituma habaho kugurisha imigabane ku bwinshi, cyane cyane muri Ry'Intwaro, uruganda rwa mbere rukomeye rukora intwaro n'ibikoresho bya gisirikare mu Budage, ndetse yewe runatanga byinshi muri Ukraine. Imigabane yarwo yagabanutse hejuru 14% mu minsi 5 ishize, mu gihe urwitwa Hensoldt, sosiyete ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu bya gisirikare, nayo yagize igabanuka rimeze nk'iri. Bourse Express yatangaje ko abashoramari bafite impungenge ko ihagarikwa ry'intambara ryahita n'ubundi rihagarika super cycle y'inyungu nyinshi cyane inganda zikora intwaro zari zimaze imyaka zibona. Ubudage rero bwabaye umuterankunga wa kabiri ukomeye wa Ukraine mu bijyanye n'intwaro nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ntubyibagirwe, uruganda rwitwa Ry'Intwaro rukora ibijyana n'amasasu, ibitwaro bikomeye, ibimodoka by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, iheruka gutangaza inyungu zidasanzwe mu mezi 9 ya mbere ya 2025 bitewe nuko ifite n'amasoko menshi cyane y'igihe kirekire kubera intambara, ndetse yewe no kongera ingengo y'imari ya gisirikare mu bihugu by'Iburayi. Imigabane yayo yazamutse hafi 200% kuva intambara yakongera ubukana hafi imyaka 4 ishize. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga kugerageza gutangiza ibiganiro by'amahoro, umuyobozi w'uru ruganda rukora intwaro zikomeye rwo mu Budage witwa Armin Perperger, uyu yavuze ko niyo intambara yarangira ngo byaba ari amakosa ko Uburayi bwakwizera ko amahoro azahoraho. Muri 2024 rero iyo kompanyi yatangaje ko izubaka inganda 4 zikora intwaro muri Ukraine. Mu buryo bwagutse rero, inganda zikora intwaro mu Burayi zikomeje kwaguka ku muvuduko uteye ubwoba, ukubye inshuro hafi 3 uwo zari ziriho mbere ya 2022 intambara ya Ukraine yatangira, nkuko rero ikinyamakuru Financial Times nacyo cyabyanditse mu kwezi kwa Kamena. Ngibyo ibijyanye n'impungenge zihari, ibijyanye n'abungukira mu ntambara ziri kuba hirya no hino mu isi, bafite ubwoba ko ziramutse zihagaze bakwisanga basubiye kwisuka. Reka tuze mu karere dusubiza noneho. Ni ibyatangajwe n'umuyobozi w'ihuriro AFCM 23 rurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwa Nangaa. Uyu yatangaje ko yibona nk'ushobora kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe ngo byaba bibaye ngombwa. Ibyo bitangarije umunyamakuru wa SBS News witwa Putin, wakoze icyegeranyo kigaragaza uko ubuzima bwifashe igoma nyuma y'uko uwo mujyi ndetse we n'ibindi bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru yewe na Kivu y'Amajyepfo byigaruriwe na AFCM 23. Ubwo umunyamakuru yaramubajije niba yifuza kuba perezida wa RDC, Nangaa uyabanje kwirinda kwerura ngo asubize icyo kibazo, ariko kandi umunyamakuru akomeje guhatiriza yamusubije agira ati, ndi umunyekongo, mfite uburenganzira bwo kuba perezida, bishobora kubaho kandi nabyakira nk'inshingano. Umunyamakuru ati, wumva waba perezida wa RDC? Uyu Nangaa yazunguje umutwe ubundi ahita abyemera. Umunyamakuru niko guhita akomeza agira ati, noneho ndi kuvugana na perezida wa RDC wahazaza. Nangaa mwijwi tuje ati, mfite ubwoba ko ariko bimeze ko nyine waba uri kuvugana na perezida wa RDC wahazaza. Abajijwe kubikunda kuvugwa ko uwo mutwe uterwa inkunga n'u Rwanda, Nangaa ibyo bihakanye yivuye inyuma ati, nta bufasha na bumwe duhabwa n'u Rwanda, turabanyekongo kandi turwanira impinduka zacu. Agaragaza ko rero ibyo ngari ikinyoma gikwirakwizwa na leta ya Kinshasa ishaka kubaharabika. Ati, ibyo dushinja, ati ibyo badushinja ni ibinyoma no kuduharabika, nta bimenyetso bafite. Ibyo ni igipindi cya Kinshasa, batsinzwe urugamba ku isibaniro bahindura umuvuno batangira kuduharabika. Kubijyanye rero n'ibyakunze kuvugwa n'umuryango mpuzamahanga ko iyi M23 ishobora kuba yarakoze ibyaha by'intambara yewe n'ibyibasiye inyokomuntu, uyu Nangaa yavuze ko abihakana yivuye inyuma ati, ndabihakana, ndabyamagana, nkavuga ko ari ibinyoma. Nangaa
uyu yagaragaje ko n'ubundi kuri ubu bimwe mu bice bigenzurwa n'umutwe ayoboye by'umwihariko igoma ubuzima bwagarutse, abantu babayeho neza, abana basubiye ku mashuri ndetse ngo nta n'ibindi bibazo by'umutekano muke bicyarangwa, mbese ngo Goma iratekanye. Mu minsi ishize rero Colonel Nangaa uyu yagaragaje ko yifuza ko imiyoborere ya RDC yahinduka, izina ry'igihugu naryo rigahinduka. Ibyo yabitangarije mu mahugurwa yabereye mu mujyi wa Goma ku itariki 27 Ugushyingo uyu mwaka, aho n'ubundi yasobanuye ko iyi AFCM 23 yifuza impinduka mu miyoborere ya RDC, aho intara zose zahabwa ubwigenge mu buryo bwa federalisme. Federalisme rero bukaba ari uburyo bw'imitegekere aho intara cyangwa se leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga, ikigenzurira umutungo wayo, ariko kandi hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiwe n'ubundi ku itegeko nshinga. Colonel Nangaa yasobanuye ko federalisme ari uburyo n'ubundi bw'imitegekere aho intara cyangwa se leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga, ikigenzurira umutungo wayo, ariko kandi hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga. nawe niko yabyemeje. Colonel Nangaa yasobanuriye abari mu mahugurwa ko iyi AFCM 23 yifuza ko igihugu cyitwa RDC ubu cyahinduka RFC cyangwa se Republique Fédérale du Congo ku rwego n'ubundi rwo kubahiriza imiyoborere ya federalisme. Ati icyerekezo cyacu nk'ihuriro nuko icyitwa RDC ubu uyu munsi kigomba guhinduka Republique Fédéralisme du Congo, kandi ntabwo wadutewe no kubivuga, niyo mahitamo, nicyo cyerekezo. Uyu umuyobozi wa AFCM 23 yatangaje ko n'ubundi iri huriro riharanira ko abanyekongo bose bagerwaho n'umusaruro waho batuye, bitandukanye nuko bimeze kuri ubu ngubu kuko abikinshasa ngo baryamira abandi. Ni kenshi rero uyu mugabo yumvikana anenga imiyoborere ya RDC ya Tshisekedi muri rusange, adaca ku ruhande, atarya umunwa, atarya indimi, akagaragaza ko mu byo AFCM 23 ishize imbere harimo kubaka inzego zose z'iki gihugu kugira ngo n'ubundi gisubirane ijambo ku ruhando mpuzamahanga. Colonel Nangaa akavuga ko akenshi umutwe ayoboye n'itsinda bari kumwe nibaramuka batsinze urugamba rwo kubohora RDC, izakuraho perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alias Faci Beto asimbuzwe undi muyobozi ushoboye kugisubiza ku murongo mu buzima busanzwe, kikongera kuba igihugu kimeze neza. Gayo nguko nibyo nakubwira, ni byiza ko buri gihe uri kumwe na RTV show. Jackson Semahoro niko nitwa, ibi byiza nibyo mbifuriza.